sarkarin thak laya kan sum din mun Post Speaker he sarkar thar hi December ni riat sang ni le som ni pathum a laklu ani lai khan kan sarkar sum le pai din mun tlang pui chu a thalem lo hle a anwai mi hi kan din mun tlang pui ani November ni som ni pathum sang ni le som ni pathuma revenue le capital head atanga kan mu chin chu cheng vai bel che sang ruk jathum somsari pariat ani lain hemi hun veka kan sum man chua chu cheng vai bel che sang ruk zakua somni panga ani a heti lai veka kan lebat ling khom chu cheng vai bel che sing khat sang ni zakua somruk paruk point pakwa pathum ani bok heti zat leiba atanga cheng vai bel che zanga somsari chu April ni khat atanga November ni somthum in kara open market borrowings atanga puk ani a adang cheng vai bel se za somthum point pali chu nabat NCDC le EAP atanga puk ani bok chuti mek lai chuan cheng vai bel se jani som pathum chu lon frang ru na ta na man ani bok November ni somthum sang ni le somni pathuma RBI state account minimum balance maintain tur awm lo wangin Ways and Means book ani boka Ways and Means labor outstanding amount chu cheng vai bel se za pakua point pathum bial ani kum sang ni le somni pathum somni le pali chunga healthcare scheme tana cheng vai bel se somruk ruaman atangin November ni somthum thlenga release chu cheng vai bel se somthum panga ani healthcare changtlung le huap zau zo ka tun kumaman thei tura duan mek ani bok SEDP family oriented atana sumrua man cheng vai bel se zathum atanga man chua za chu cheng vai bel se za somnga ani November ni somthum sang ni le somni pathum thlenga special assistance to states for capital investment saski part 1 atana Central Sarkarin project aron pomte chu cheng vai bel se zaruk songkwa pali ni in Central lam atanga release za chu cheng vai bel se zali le somruk pathum ani a hemini thlenga state Sarkarin implementing agencies tenena apek chu cheng vai bel se zani ani hemi hun lai veka pension le retirement benefit dangte state treasury frang noya pek chua lo lom za chu cheng vai bel se zani somthum pariat point pakhat pathum ani Kalphung Thar Mipui sarkar kan state hi etiang sum le pai din mun der thong taka kan din me ka wang hian ngai o chho le turin year of consolidation puang lo thailovin min siam ta a heti lai hian ramchung ele barzon na konga mason na tur ruwa man na ti hlotling turin Kalphung Thar Mipui sarkar chu Mipui te beise na ti hlotling turin ain buat sai mek ani kan sarkar chu mason na rual khai le ngel nget siam tur te kan se vela ramngo le nungcha te humhal chung sia reform policy frang agriculture and allied sector te healthcare lama te sports tourism land reforms administrative reforms le industrial reforms lama te mathar la turin ain buat sai mek ani chuti lain kan mel makum hlun lemhlet na hi theito pa do turin kanin buat saya hemiata na bandro frang social security lama malak na te ram leilung humhal te entrepreneurship le skill development te hi mumal ta kalpui turin kanin ruaman mek bok ani entrepreneurship development center incubation center le startup hub te chu kan thalai ten trangkai taka anman thei turin kan sarkar masa khan ma lo la in tuna hon anni to ani post speaker kan sarkar chu laklu ani vele khan ni za chunga mason na ta na ti hlon tur chief minister's 100 days program chu pon chwa ani a hemi bozoi tur hian commissioner and secretary to chief minister kai ruai monitoring committee chu din hal ani a he program noya project chu March ni somthum pakhat sang ni le somni pali chunga ti hlotin tum ani post speaker heng mason na tur point 10 khat Kalphung tlang puile
อาติโลทิ้งตัวระมากันลากโตจินเตอันตาลันกระดัวปกันอาชวน year of consolidation กุมสังนี่แหละสมนิปลีสมนิปังอาหิสุมเลปายอินเรนเจนนักุม year of consolidation ตานมันตุมอันนี้เหตุอาเฮียน fiscal deficit ตีนิยมเละเทโตปกันเลยบสังดุตกตีนิยมฮีกันตุมเบอร์อันนี้โดนะสุวังอินกุมสังนี่สมนิปลีสมนิปังอาสุมปุกตูร์กัน public debt จูเชิงไว้เบลเซจารุกสมกัวปัสริ point ปารุกปักวาสตินกันตินยามโดนอันนี้จุมีตานชวนอบุลทันนานกันสุมมันนเตทีรินจูลบากะกันมันนะเนียเรียเตตีตอบเละตีนยามกงะมากันละโดนอันนี้เฮโปรแกรมวังเฮียนสเตทปอยสามังะโปรเจกต์เลียนทำตักการตรปัดฟันดิ้งทำตักเทชวงง่ายอังจีจูเฮสรการคุมชุมฮิจวนกันอินซูมริดอนอันนี้ปนีนะ minimum support price การสรการเฮียนทายจีทันบิกปลีแห่งโสทิ้งไอเองมาร์จาเลมุนเพียเตฮี minimum support price มังอาอัตรูลดานอ่ะโลในตู้เตเนนตรงาเลยสักไทตูรินรัวมันนะเสียมาบัจตาโปด่างาลอันนี้สุดที่รัวลินโลในตู้เทียนอัตราลนัทจอกอันหูพดส่วนจะเลนตะกินอันรัลไทยดอนทุงอันนี้เฮ้ยกันรามาโลในตู้เตตีมาซอนตูระกันสรการโปรแกรมปอยหมกตักอันนี้ปฐุมนะ Resource Mobilization Committee Mizoram Resource Mobilization Committee ชื่อกับเชอร์มันหน่วยดินอันนี้อันนั้นทอดล้างปุ๋ยตัวเตชื่อกันซุมมันตีเนียมด่านกงดับเตสรการ revenue ตีปุ่นด่านตัวไงตัวเตสรการหน่วย entity เละ machinery มันทราบต่อเราตีรัลเละทอกตัวเตดินมุนจิรเจียนเตอันนี้ยังปลีนะ anti corruption measures รุ่งนั้นดูฮีสรการนักการจันมาจังมีปุยเตเนนะกันอินจอกนั่นแหละตีหลอดกินง่ายกันตุ่มซิงเมียนี่มิโซรัมสรการหน่วยโปรเจกต์นัทอเร่งจูอาหุนตะกะทอโซอันนี้ไทยนานมุงมัลตะกะวิลซุยตุมอันนี้เฮน่าทอกตูเรียนมิโซรัมสเตทโปรเจกต์มอนิเตอร์ริงคอมมิตี้จูกับเชอร์มันหน่วยดินฟิลอันนี้ตัวดินอามาสเบรตานกันสรการจวน Central Bureau of Investigation เนี่ยนะกันสเตทชูงะเล่มเลียดนอมเตช่วยไทยตูรินเผานะกันไปต่อเงยอันนี้ปังอานะ punctuality and time management biometric attendance system ฮีสรการ department ซองสงะมันตุมอันนี้มิโซรัม secretariat ชูเอ็นชินนานมังอิน100 days program ปอนละมา district ครั้งสงะมันโซเซลตุมอันนี้ให้สรการนัทกเต้นมุมัลโซกะหุนอันวนไทยนานเลยโลกโซกานาอันทอไทยนานารวมมันอันนี้ปารุกนะ Agricultural Market Assurance Fund Management Board คุณนัทกตู้เตะทัดชัวมุมัลโซกเลยโลกโซกาชัลชัวอันนี้ไทยนาน Agriculture Minister ไก่ช่วยนั่นว่าอย่าง Agriculture Market Assurance Fund Management Board ดินอันนี้อันนี้เฮียนสายทารัทันชัวบิกเตจูอามันตูร์มูมัลตะกาบิดลีนอาสองบอลนั่นแหละสเตทสูงไม่บ้ากะสเตทปอนละมามูมัลตะกาซุมดอนนักกัลปุยอันนี้ไทยนานมาอันละดอนอันนี้ปัสรินะ boundary committee มิโซรัมเลอซัมรัมริยาฮาร์สันนักันโตเตจิรเจียนาจินเฟลอันนี้ไทยนานมิโซรัม state boundary committee จู home minister ไกรวยตูรินดินเฟลอันนี้ปริยัตินะ anti-intoxicating substance drive กันรามินฮาร์สันนันเมนโลกันโตจูเลรุยโลโดนเตนาวปังรวยสวลเตสยามชัดนั่นเลรุยโลง่ายเตเอ็นโกลนักกงะโกชันเลตลองง่ายโปลเตบากะเฮลามันมิเทียมเลชันเฮมง่ายเตเนนทกฮวินเทโตปามาลากโฉตุมอันนี้เฮมีตานเฮียน policy เลดานทาร์เตดวงินอาบุลชันนาตานบัจตาโปเจงหน่วยสมงาดะอันนี้ Unholding policy บ้านไก่ policy กันติกันสรการ flagship program ฮีกันรามาคุณนัทกตู้เตตีมาสอนในตัวรัวมันอันนี้มาลังสังแห้งโลในตู้เตถ่ายทาร์ทันบิกเลยนาตานเต food processing ตานเตถ่ายทาร์จอลเล่เรานักกงะเต
entrepreneurship le skill development te thalai ta na to tur siam chwale ko mu lama te ram chunga industry te now din dan kong ko mu le tranpui na tan te le mason na dang tan te man aniang e policy hi ama long kalmai lovin central le state sarkar nuaya thomek le scheme lo om thei tur rang tenen atheyang anga in thun zoma Mipui van tlang thleng phak tura hlok zoka na tho dan tur kong dabzel kantum ani he policy kai noi department chu an scheme le proposal te zirin sarkar in atrulangin sum apedon ani kumsang ni somni pali somni panga hi in siam rem kuma man kantum mek ani awangin he policy atan hian cheng vai bel se zani chu budgeta da turin ro man na kan siama hei ba ka hian kun na thok tu te mason nan agriculture market assurance fund noya budget area cheng vai bel se zale som chu kan lo da to bok ani kan nun phung ti chang tlun nan le ram mason nan apoi mo em chu Mipui sum dik ta kampana sarkar project te program te le policy te lotling ta ka kalpui hi ani hemetan hian kan sarkar chuan committee patni adina chung te chu Mizoram project monitoring committee le Mizoram state policy coordination committee te anni Mizoram project monitoring committee hian atrul atiangin sarkar project kallai te chu an tho thatlo te le ahuna anzovem ti te aendikang Mizoram state policy coordination committee chuan department rang na tho dan kal mangle an tho chin te endik pain advisory body angin aomanga project rang te chu atrul anga thun zomin arem chan dan anga tho dun chi aomem ti te po an en bokang tin bana kai policy noya project dil na te alo en puidon bok ani khosak har sa zual te tana athlona mithiruang thingtlang kholama purna tan cheng vaibel singa chu ruaman ania social welfare department kai hruain noya boipui aniang push speaker healthcare lama in dai lo phuruk nan tun kum lo om turatana cheng vaibel se somni kada hemi ba ka hian cheng vaibel se somli chu healthcare bill ba te rul nan sahnile somni pathum somni pali ria da anibok ani pu speaker kanrama hian in chung khur en kolna mamo hialo sang to viau maya mire theizok ta tan chuan khosak ahar sa chhozel ani hei hi ruwa nei chungin kan sarkar chuan kumin chung hi chuan domestic electric bill hi ti san kan tumri lo ani amaro chu Mipui van tlang ni tin khosak na khoi boi lo zong si in sarkar ta na sumlang lu theina tur dap chuwa kan tum dona heti rual hian kan sarkar chuan eng chitman tisang silova power supply ti pundan tur kong zon kan tumbok ani pu speaker kum local tura hian power generation le supply mumal zoka kan kalpui theinan cheng vaibel se somni point pakhat pathum kan da kan transformer man mek luilutuk athara thak te rooftop solar trangkai zo kamandan turte power infrastructure thazok nei te chu kan mathlir le tumber pakhat ani Mipui van tlang him na hi kan ngai poimo abekin kum upate meichia le pian phunga harsan na tok te thazok en kol kan tumani tun kum ruaman na hian national social assistance program nuaya scheme pakhat Indira Gandhi national old age pension scheme nuaya state contribution chu mi pakhata cheng za atanga cheng sangkhata ti puntum ni in hei hi budgeta da ani pu speaker state finance commission pani na chuan a report chu July sang ni le somni pathum khan ati chuaka an report in a roddan chuan state owned tax atanga kan revenue lak u atanga za somli le pani chu vertical devolution state sarkar atanga local bodies semtur atan manni se chumia atanga za som kwa point pasari pakhat chu autonomous district council pathum ten in semro se tiania commission in an recommend angzul zui chuan kumsang ni le somni pali somni pangachungin adc pathum ten hena cheng vai bel sia
zarup pasari point bial pakua pek turin ruaman ani heta tanga vaibel che zali le somni le pali point pani chu share of tax atangin akalanga seng vaibel se za somriat patni point pariat pasari chu deficit grants angin akalang commission du danangin salary le nan salary ya trensom om chuang lovanga demand for grants noya object head grant in aid general angin pek aniang tunlai khowela hian mi pale meichia in tluklan na sarkarin angai poimo le a chuwangin tun trum budget a hian avoi khatna tan gender budget statement po kan phartel don ani post kigar kan sarkar thar hian abul thuma tanga zirna siam that quality education system hi thilpoimo le timak mo ni na ria hemi ti hloting tur hian Mizoram Education Reforms Committee po din thar ani chumi bozuina tan chuan new education policy 2020 hi mizote nunphung mila pol niam atanga sang ber thlengin man kan tuma hei kan no pangteri ruput mang siam thaddan tur moral reforms ko mu na kong te po school syllabus a titel kan tum don bok ani hemi ti hlotlin na tan atul dan anga an thiam na manga tangkai tura zirti tu te sik soile zirna insang zok lama eizon na dap chuadan kong in zirtir chu ngai poimo masaka kan nei don ani speaker ama kalosoi tong khan kum tharan lo thleng tur hi year of consolidation apuan ani nangin state sum atang chuan project lian tham kan khoi thei don lova chuti rual chuan thil han soi chua chak om tak mai kan neya tu nai mai khan sarkar lai pui hnuaia Ministry of Road Transport and Highways chuan Aizawl bypass tunnel siam na tur cheng vaibel che sang khazathum som pathum point pani pariat aron sang sona he bypass tunnel hi kum akem ni point panga athui tur ni in sairang le phaibok in car National Highway number 6 shula athiang in akaldona chu approach road kem ni point pakhat asain athlop bok don ani heng na te Prime Minister's Development Initiative for North East Region PM Divine Nuaya Project NEC Kalphung atho tur ani hei Central Sector Scheme ani awangin state sumchen khatma sen ngai don lo ani he project hi kan khopui Aizawl traffic jam na salutuk ti thol na tur poimo tak ani pialama mihring le bungro chet vel na ta na kong poimo tak ani don bok ani kan bazeta hian kan state in contribution kan nei tlem ziale sumlak luna ta na ngai to na sen angai zia kan ria chuwangin kan sarkar chuan hemi konga malak na poimo tak atan stamp duty noi kan ret man lai ram hlutna market value of property chu 1% atangin 3% kan ti sang dona cabinet point hei hi kan pass diam to ani chuti rualin mei thai le mei che har sa jok tan stamp duty hi 3% nilavin 2.5% da ani kan state chunga kongpui kan nei te thom that hi ele bar zon na tan te Mipui himna le mason na kongtrang frangatan atul zia kan ria chu wangin ram chunga in kalpo na kongpui le leido thalote thom thatnan kumsang ni somni pali somni pangachunga manturin cheng vaibel seza da ani hebaka kong sesiam na turin road fund bota cheng vaibel se somli da ani bok budget estimates 2024-25 receipts revenue receipt revenue receipt hanti hian states own tax revenue te states own non-tax revenue te share of central taxes te CSS grant te finance commission grant te central sarkar tanga transfer le contribution te abuama kumsang ni somni pali somni pangachunga revenue receipt atanga mukan be se chu seng vaibel se sing khat sang ni zathum somriat paruk point pali pakua ania kumsang ni somni pathum somni pali BE cheng vaibel se sing khat sang khat zali somriat paruk point somrup pathum ain 7.83% pungtura ruaman ani states own tax revenue
States on tax revenue nuaya sum kan huna lian thamber chu GST ni in states on tax revenue receipt atanga 79.62% atlingani sum huna lian tham zual dang te chu vehicle tax te stamp le registration te VAT le professional tax te anni this one states on tax atang hian kumsang ni le somni pali somni pangachungin cheng vai bel sia sang kha zathum som patni point pali patni mu kan be sia kumkal me ka kan budget cheng vai bel se sang kha somriat pali point pathum bial atangin za somni pakhatin apung don ani states on non tax revenue aya consume mu na tlang pui chu investment on cash balance te interest receipt te utility charge te civil aviation te power and water charge te state lottery te mining activities tele adang te anni heng atanga kum local tura mu kan be sei chu cheng vai bel se sangkhat za somni pani point pathum pakua ania kum kalme ka estimate ain 25% in apung ani devolution of central taxes and duties 15th Finance Commission of India chuan sarkar lai puin che rang amotanga 41% chu state rang te insim turin ari komena heta tanga Mizoram chantur chu 0.5% ani kumkalme ka hian kan budget BE chu cheng vai bel se sanga za pasari point pani panga ania REA 8.13% aron pungin cheng vai bel se sanga zanga somni pani point pali pariat akai chowa kumsang ni le somni pali somni panga budget estimate chu cheng vai bel se sang ruk som kwale pariat point pakwa pathum central budgeta alandanin ania sang ni somni pathum somni pali REA in 10.44% in alasang ani Finance Commission grants post-devolution revenue deficit grant. State sarkar in zalenzo ka sumkan man thei thin kha atlaniam zonga revenue deficit grant kan don tax ze lawangin har san kan tok so reta kumsang nile somni pathum somni palia cheng vai bel se sang khazali somsari pali kan don kha sang ni somni pali somni panga chuan cheng vai bel se sang kha somsari pakwa chau kan dong don ta 15 Finance Commission recommendation ang chuan sang ni somni panga somni paruka phei chuan cheng vai bel sa zanga somria pa ruk chau kan dong to don ani local body grants kumsang ni somni pali somni panga chunga urban local body grant kan be sei chu cheng vai bel sa somthum pakua ni in kumkalme ka kan don hi cheng vai bel sa somthum le pasari ani Rural local body grant hi cheng vai bel sa somsari paruk kan be seya kumkalme ka kan don Lalduhoma'n cheng vai bel sa somsari paniain 5.56% na pungtura be sei ani State Disaster Risk Management Fund State Disaster Response Fund le State Disaster Mitigation Fund te hi chiat rupna lo thlen thula har sanna phuruk na tura sumte ania SDRF hi central atanga fan local ni in 90% antuma state in 10% kan tum vet hunga hemiatan hian cheng vai bel sa songa palida ani sang ni le somni pathum somni pali khan cheng vai bel sa songa patni da ani thung grants for centrally sponsored scheme CSS and other contributions CSS fund te hi state sarkar in ramhason na kan tho theina poimo tak ania tuna hian Mizoram chuan department frang scheme somnga chuang zet kan kalpui ani heng scheme zinga alang sar zual te chu samagra siksa MGNREGS PMAY NHM NSAP zal jivan mission le adang te ania heng CSS le contribution dang atang te hian cheng vai bel sia sang ni zali somsari pariat point bial pasari kan be sei ani kum sang ni somni pathum somni pali BE cheng vai bel sia sang ni zanga somriat
point pariat paruk ain 4.15% in kan base niam thung ani externally aided projects kumsang ni somni pali somni pangatsungin externally aided projects tangin grant anga kandon chu sengwai bel sa songkwa mu kanin base ya chung kan mu na tutlang puite chu Health and Family Welfare Department Nuaya Mizoram Health System Strengthening Project le Agriculture Department Nuaya Focus Project tele Urban Development and Poverty Alleviation Department Nuaya Sustainable Urban Project atrang te inanni tun kumkalaya EAP grant Nuaya tanga kan mu le to zat chu sengwai bel sa somli le pakwa point pakhat pasari ani capital receipt po speaker kan fiat lan thewangin capital receipt hi kongtrang sanga mason na thona tura summu hi anin bera he hian internal debt le central sarkar le financial institution tanga loan kan lak te baka sarkar na thokten an loan lak an rul na po chiartel ani capital receipt atanga kan mu base jong song chu seng vai bel se sang ni somni panga point paruk pathum ania seng vai bel se zaruk song kwa pas sari point paruk pakwain kumkalmek bi seng vai bel se sang ni zasari somni le pathum point pathum pani aya claim zok tura ruaman ani recovery of loans and advances state sarkar hian mamona frang housing loan te cooperation te sarkar na tok loan dang te apechuak ve thina hemiatan hian cheng vai bel sa somthum pathum point paruk bial chu kumsang ni somni pali somni pangachungin munglet base ani public debt internal debt kan hanti hian loan frang RBI tanga kan puk te market loan te nabat loan te NCDC le institution dang REC UIDF le SIDBI atanga kan mu tur te po ahuamani internal debt tatanga kumsang ni somni pali somni pangachunga mu tura chu seng vai bel se sang khat zali somriat pani point bial pathum ania kumkalmek sang ni somni pathum somni palia seng vai bel se sang ni zali somsari pariat ain vai bel chial zakwa somkwa paruk point pakwa pasarin aniam zok ani kan internal debt tlak niam viau na sanhi kumsang ni somni pathum somni pali bazeta ways and means advance cheng vai bel se sang khat da ania tun kuma cheng noi thum chau kan da ve tak wang ani ber kumina hian market loan atangin cheng vai bel se sang khat za somsari nabat atangin cheng vai bel se zani somnga NCDC atangin cheng vai bel se nga REC atangin cheng vai bel se ni SIDBI atangin cheng vai bel se somthum le UIDF atangin cheng vai bel se somni panga te lak kantum ani loans and advances from the center and other entities kumina hian kumkalme ka scheme poimo takmai kumsom nganua interest lower rultur special assistance to states for capital investment chu central sarkarin rampum atana cheng vai bel se noi khatle sing thum arwa manatangin cheng vai bel se nga zanga zet chu ramta na mason na road ling tur siamnan kan la le theidona block loan cheng vai bel se som kan lak tumnen avain kumsang ni somni pali somni pangachunga central sarkar tanga kan loan base chu cheng vai bel se zanga som zet atling don ani cheng vai bel se zani som kwa pakwa point pani pariat in kumkalmek bi ruwa manna cheng vai bel se zani som point pasari patni ain pungtura base ania apunna asan chan ber chu saskia tanga kan mu tur sanwang yani disbursement lam lu soi vele thungila revenue expenditure kumsang ni somni pali somni pangachunga kan revenue expenditure nuaya summan tu ruaman chu cheng vai bel se singkhat sangkhat zakwa songa pasari point bial pali ani hei kumkalmek bi cheng vai bel se singkhat sangkhat zatni point pasari paruk ain 6.75% in asang zoka
Tin kan budget Mipui atanga 82.97% atling bokani. Kum sang ni somni pali somni panga kan revenue expenditure kum kalmek aya asan fret na chantur tlang pui te chu heng salary le pension atana sumsen bel angai wangte establishment cost asan zel wangte kolpetha le na le tuipam na bil sang chho zel te bu fai le na san fret zel te le private school tren khatte din mun thazo ka hlan kai ani awangte ani lom ani capital expenditure pu speaker sumle paya kandin munte thlirin sarkar revenue ti sante film kolle du tui taka sarkar sumen kolte chuti lai me ka mason na tho na tur capital expenditure atam thayang ber da te hi sarkar tan chuan chonalian tak kan ti mak ngo si ani tun financial year thara hian capital expenditure atana sum kan ruam han zong zong chu cheng vaibel se sang ni zali somnga panga point bial pariat ania budget Mipui atanga 17.03% ani kum sang ni somni pathum somni palia cheng vaibel se sang thum za somli pakhat point pakhat pakua ani thung capital expenditure atana allocation kan siam theizat hi revenue surplus kan nei tam theidana ain ngata capital expenditure chu thil siam chua ti pun theina tur chile employment generate nante fixed asset le infrastructure siam na tante labor ti kiam na tante investment siam na tante man an ni tlang pui tun den huna hian kan state sarkar hian in enkol na sum man ngei na tur anga awangin revenue receipt atrang ringot chuan in enkol zolova capital expenditure atana sumda tur chuan lo na ai ngat lo theilo ani engpon ni se kan sarkar chung chuan atam thayang ber mason na tho nan ruam han chho kan tum don ani allocation for development and non-development expenditure development expenditure chuan social services sector le economic services sector kan ti te ahuama heng sector te hian Mipui wan tlang pasat phung le eibar jon na konga mason na tur ngai tu atum berani chumetan chuan cheng vaibel se sangret zani somli le pasari point bial panga ruam manania chu budget Mipui atangin 57.22% ani kumkalmek be cheng vaibel se sang sari zathum somret pani point pakwa bial ain 11.70% pungtura ruaman ani social services sector ayan education sports health and family welfare water supply and sanitation housing local administration le district council te labor and employment social welfare and nutrition information and broadcasting te ahuama he sector atan hian cheng vaibel se sangli zakwa samruk pasari point pakwa bial pakwa revenue portion atangin cheng vaibel se sangli zanga somriat pakhat point bial pakwa le capital portion atangin cheng vaibel se zathum somriat paruk ruam man ania hei budget Mipui atangin 34.46% ani kumkalmek be cheng vaibel se sangli zanga somli le pali point paruk bial ain 9.30% pungtura ruaman ani economic service sector chuan agriculture and allied activities rural development MLF fund power irrigation and flood control industries and mineral civil aviation road transport communication science and technology environment tourism civil supplies etc te huama he sector tan hian cheng vaibel se sangthum zani somsari pakwa point pakwa paruk revenue section atangin cheng vaibel se sang ni zakwa somthum pakhat point pakwa pakhat le capital section atangin cheng vaibel se zathum somli le pariat point bial panga da ania tichuan budget Mipui atanga chutin 22.76% ani kumkalmek be cheng vaibel se sang ni zariat somthum pariat point pathum bial ain 15.56% pungtura ruaman ani non-development expenditure non-development expenditure chuan general services sector noya summan te huama
chuan state sarkar hnuaia a rel bol tu department poimo tak tak legislature general administration te election te administrative services le a hnuai public service commission te district administration te police te Mizoram lokayukta te treasury and accounts te fiscal services interest payment and debt servicing pensions and other retirement benefits te ahuam hlom ani general services sector hnuaia summan te hi non-developmental expenditure hnuaia da annina a he sector hnuaia activities tam tak hi ramhason natan an poimo em thongani general services sector tan hian cheng vai bel che sanga zaruk samruk pathum point pasari pali revenue section atangin cheng vai bel che sangli zali somli le pali point bial pali le capital section atangin cheng vai bel che sangkha jani sampakua point pasari bial da ania hey budget pum pui atangin 39.30% ani kumkalmek bi cheng vai bel che sanga zanga som pali point panga pali ain 2.71% apung tu raruaman ani heng kategoria tilvelo public debt le loans and advances te alaoma heta hian cheng vai bel se zanga pakhat point pathum da ani boka chu budget pum pui atangin 3.48% ani kumsang ni somni pathum somni pali bi cheng vai bel se sangkhat zali somli le pali point panga pakhat ain 65 to 9% in tlanyam tura ruaman ani charged and voted expenditure kumsang ni somni pali somni pangachunga summan tura chop chwa zong gross estimated expenditure chu cheng vai bel se sangkhat sangli zali som pani point pakhat patni ania kumkalmek BEI in 0.49% in apung kret ani heta trang hian food civil supplies and consumers affairs department te public works department tele printing and stationery department hnuaia bu fai te kong siam na man ruwa tele stationery leina atang tia kan mu le tur cheng vai bel se za som thu panga point panga bial kan pai chua to nuwa net estimated expenditure chu cheng vai bel che singkhat sangli zani somsari paruk point paruk patni ani gross estimated expenditure atang hian charge expenditure chu cheng vai bel che sangkhat zani somthum panga point pani pasari ania kumkalmek BEI in 44.58% in atlaniama voted expenditure thung chuan kumkalmek BE atangin 8.78% apungin cheng vai bel chia singkhat sang thum za somsari paruk 0.85 anianga he house zom tak pompui turin karon phar ani supplementary demand for grants post speaker supplementary demand for grants atan cheng vai bel che sang thum zani somkwa pali point pakhat paruk hi revised estimate noya da ania ten kan budget estimate mai baka kumkalai sangni somni pathum somni pali budget estimate pia lama state sarkarin policy le program ti lotin nana department franga sum indai lo na kahan phardu boka chung sum man na then khat lian tham deuh te chu antar langila CSS a cheng vai bel che zasari sam paruk point pani pathum saski hnuaia cheng vai bel che zaruk samria le pakhat point pasari pariat nabata cheng vai bel che zani somnga pali point bial paruk EAP hnuaia cheng vai bel che somthum point pakhat pali state matching share cheng vai bel che zani somthum pasari point pariat pani ni in SEDP fund cheng vai bel che zathum point pathum bial atang hian cheng vai bel che za som chu agriculture market assurance fund atan da ania ten cheng vai bel che somli chu Mizoram state healthcare society healthcare bill ba te runanda anibok heng te hi supplementary demand lo lang ma se budget session sang ni le somni pathuma lo pass to aman na het siam rem na mai ani heng ba ka hian cheng vai bel che somruk pasari point pani pariat chu autonomous district council pathum te enroll in rail bonan pek bel ania
ML election atan khan cheng vai bel se somkwa paruk point pakhat man to ani bok tichuan kumsang ni somni pathum somni pali budget estimate po na allocation kan pek bel zong chu cheng vai bel se sang thum zani somkwa pali point pakhat paruk ani a hemi atanga cheng vai bel se ruk point pani pathum chu charge expenditure ani a cheng vai bel se sang thum zani somriat pasari point pakwa pathum hi voted expenditure ni in he house zom tak pompui turin karon phar ani pu speaker political party te hingai dan in anlo na wanga thu in chu sang omthin ma sila kan state ma son le dam kho chu na tan hi chuan party politics ban sanin kan tran rual atul tak mewa budget hi figure ni mai lovin kan state ta na ma son ra bit harle kan ke pen na kai ruai tu ani ngei besin kumsang ni somni pali somni panga budget estimate charge expenditure tel lovin cheng vai bel se sing khat sang thum za sari paruk point pariat pangale kumsang ni somni pathum somni pali supplementary demand voted expenditure cheng vai bel se sang thum zani somriat pasari point pakwa pathum chu he house om takasoi howatan le min pompui turin karon phare kalome